গুচি যাব লাগিব। তো মই কাৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম পুলিচ এছআই জোনমণি ৰাভাৰ সেই হত্যাকাণ্ডটো যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া এন্ট্ৰি মাৰিছিলে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ, আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ এই ডাঙৰ हेलौ लोगोफोर, आंनि जेके मोसाहारि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोनहा दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो आरो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नोंथांमोनहा गासैखौबो नायलांजोबो, आङो बेखौनो खावलायनाय थाबाय। भिडिअखौ स्किप खालामोबा नोंथांमोनहा भिडिअनि कन्टेन्ट्सखौ बुजिनाय नङा। सिगां जन्मनि राभा, पुलिस जन्मनि राभाया जेनेबा मा रोखोमै बुथारजायामोन बिनि सोमोन्दै आं एसे सावरायनो सानदों। जे जन्मनि राभाखौ मा रोखोम बुथारा बिनि सोमोन्दै मोनसे रन्जुन चौधरी बे एसामिस इउटुबार बिथांनि चेनेलाव थांनानै नायहैयोबा निश्चय बुजिगोन आरो जे मा रोखोमै बुथारनाय जाथाया जाया बेखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जाहाथे बे आंनि भिडिअखौ मोजाङै नायलाङोबा नोंथांमोनहा निश्चय बुजिगोन होननानै। ডাঙৰ প্ৰশাসনৰ মানুহবিলাকে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰক মুখত তলা লগাব দিছিলে, আৰু মানে কিয় তলা লগাব দিছিলে, ভয় কৰিছিলে আমাৰ এই প্ৰশাসনৰ মানুহবিলাকে যে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে চবখিনি উদঙাই দিব নেকি বুলি ভাবিছে। মানে যে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক আমাৰ এই কিছুমান আৰক্ষী বিষয়া সেই যে নকলখন জালনোটৰ বেপাৰীসকলৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে সেইখিনি উদঙাই দিব বুলি ভাবি আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰক তলা লগাব দিছিলে। আৰু জোনমণি ৰাভাৰ পুনৰ বিচাৰ কৰিবলৈ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ এদিন নহয় এদিন আমাৰ অসমলৈ উভতি আহিবই। কিয় আহিব, কেনেকৈ আহিব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, গোটেইখিনি কথা গম পাই যাব। আসাম পুলিচ এছআই জোনমণি ৰাভাৰ যেতিয়া ঘটনাটো ঘটিছিলে সেইখিনি সময়তে আমাৰ অসমত এন্ট্ৰি মাৰিছিলে আমাৰ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ। আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব বুলিয়ে ক'ব লাগিব আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰক, আপোনালোকে চাগে পাহৰি যোৱা নাই। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰক মুখত তলা লগাবলৈ কোনে কৈছিলে? আমাৰ এই প্ৰশাসনৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে কৈছিলে। মানে কিয় কৈছিলে? জোনমণি ৰাভাৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত নকলহন জালনোট সেই বেপাৰীসকলক আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে ধাৰাসাৰে ধৰি আছিলে। নিজে গৈ গৈ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰৰ সন্মুখত তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিলে। তো সেইখিনি সময়ত আমাৰ প্ৰশাসনৰ মানুহে ডাঙৰ ডাঙৰ MLA মিনিষ্টাৰবিলাকে কি কৈছিলে? মিশ্ৰ ছাৰক মুখত তলা লগাব দিছিলে আৰু মিডিয়াৰ আগত তেওঁক কথা ক'ব বাধা দিছিলে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ যিজন নেকি এজন IPS বিষয়া, ইমান সৎ কাম কৰা এজন IPS বিষয়া, তেওঁক আজি বেয়াকে ক'লে। কোনে ক'লে? আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিস্ফোৰক মন্তব্য দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে। ক'ত টকা পালে আনন্দ মিশ্ৰই? আৰু বিজেপিৰ সতে যুঁজিম বুলি কৈ এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ লগত তেওঁ জড়িত, বুলেট চলাই চলাই তেওঁ ভোট বিচাৰি আছে জনতাৰ পৰা। বাৰু আপোনালোকে ভাবেনে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে মিছা কথা কৈছে? আচলতে কি কথা জানেনে? আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে আচলতে আমাৰ এই চৰকাৰখনৰ কথা গোটেইখিনি গম পাইছিলে তেওঁ, সেইবাবে নিজৰ চাকৰি পদটো এৰি পেলাই তেওঁ ৰাজনীতি খেলিব গৈছিলে। মানে কিয়? বিজেপিক হাৰাবৰ কাৰণে তেওঁ ৰাজনীতি খেলিব গৈছে আচলতে, মোৰ মনৰ ভাৱ দেই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই বিস্ফোৰক মন্তব্যখিনি दाना नोंथांमोनहा बे रन्जुन चौधरीनि बुंनायखौ खोनानानै बुजिबायना? जोंना हिमन्त आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया जेनेबा मा प्लानिं, मा पलिसि खालामदोंमोन बिनि सायाव जे बिथाङा गोबां बाथ्राजों बुंलांबाय। बे बाथ्राजों बुंनायखौ नोंथांमोनहा बुजिगौना? जे जेनेबा जोंनि आसामनिनो आसामावनो थाफैनाय बिहारनि आनन्द मिश्रा पुलिस साख्रिखौ गारनानै बियो मानो थांखो, दे मानो थांदों, दे मानो बियो कंग्रेस दलाव हाबनानै जेन मानो बियो बाहागो लाहैनो गोनां जाखो? जे बिनि जे मावनायफ्रा जुदि थारमोनब्ला बियो बेबायदिबो थाङाबो जानो हागौलाया। जे मानो बुथारजाया आरो मा नांनायनि बुथारा, बे बाथ्राखौ जि जोंना आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया जे रावनिबो खुगायाव जे बे बाथ्राखौ खोनाहोआलासे खुगा मुथुनानै दोनजोबनानै जे गासिबो पुलिस अफिसारफोरखौनो जे बेनि जन्मनि राभानि खोथा जेन गासै आयेन खानुफोरखौ खुगा माथुजोब। केसनि सोमोन्दै, जन्मनि राभानि केसनि सोमोन्दै जे रावनिबो खुगायाव ओंखारहोआखै आरो थाखाफोरजों नङाबा खुगाफोरखौ
थाला माथुनानै दोनदोंमोन। बेखायनो बे रावनिबो खुगायाव मिथिहोआखै दासिमावबो प्रसासना जोबनो थाङाखै सोलिदों अब्लाबो रावनिबो खुगानिफ्राय पुलिस अफिसार रावनिबो गेदेर गेदेर अफिसारफोरनिफ्राय बे जुनमुनि राभानि बिनि सायाव बिजिरनाया नंखाय होननानै जे खालामदोंमोन बिसोर गासिबो थाला लगायजोबनानै खुगायाव थाला लगायजोबनानै दोनदोंमोन आरो थाखाफोर लुसोनानै बेनि जे गासैबो प्रसासन सोलिनाय आयेन कानुनफोरखौ मिसलिड खालामजोबदोंमोन। दा जेन'बा जोंनि आसामावनो फैनाय आनन्द मिश्राया जे बेयाव मानो खोथाफोरखौ बियो जेन बेखेवनो हायाखै, मानो मोजाङै जेन बहननो हायाखै, बियो गासैखौबो जे बियो जे बिनि गावनि पुलिस अफिसारखौ गारनानै गावनि साख्रिखौनो गारनानै मानो जेन बिहाराव थांखो बिनिबो मोनसे बिहा मोनसे प्लान दङ जे सानसे बिनि थांनाया जाहैबाय गावनि साख्रिखौ नागारनानै मोनसे पलिटिकेल हान्जायाव जे कंग्रेसआव बियो हाबनानै मोनसे बे जुनमुनि राभानि जे सायाव सानसे आसामाव फैनानै बियो जे थार फिननाय आरो थार सैथोखौ सानसे बेखेवफैगोन बियो। बेखौनो लानानै जोंना आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जे आनन्द मिश्रानि सायाव जे बिहाराव थांनानै बियो आनन्द मिश्रानि जेन हेंथा बियो खोथा बुंहैदों, जे केम्पिं खालामहैदों बियो आनन्द मिश्रानि सायाव गोबां खोथा बुंहैदों। बे खोथाखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लानो हागोन नैबे निउसनि गेजेरजों। सुनाई देते हैं क्या भाई और बहनों, ये लालू यादव ने आनंद मिश्रा को सेटिंग कर दिया है मिथिलेश जी का वोट काटने के लिए। दिया है कि नहीं दिया है? वो आसाम में था मुझको बोला साहब मुझको VRS दीजिए, मैं बीजेपी को सेवा करने जा रहा हूं। अरे मेरा तो मालूम नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। झूठ बोलने से तो मैं आने ही नहीं देता था उनको। हमारा घर में गया, हमारा कार्यालय में गया कि साहब मुझको नौकरी नहीं करना है, बीजेपी करना है। मैं बोला तुम इतना अच्छा आदमी हो, सचमुच जाके बीजेपी करेगा? मैं बोला नहीं बीजेपी करूंगा। बोले टिकट नहीं चाहिए, हम तो बीजेपी का सेवा करूंगा। फिर यहाँ आके देखिए बुलेट चला रहा है और बोल रहा है कि मुझको वोट देना। अरे लोग मोदी जी को वोट देना, किसी को दूसरा को वोट नहीं देना है, आप ये पक्का मान लीजिए। और जो बोलते हैं जो भी इस चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ता है, ये मालूम कर लीजिए, पक्का मान लीजिए, ये कांग्रेस और लालू यादव का सुपारी लेके लड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। अगर कोई लड़का अच्छी लड़का होते थे, इंतजार करते थे कि मेरा भी नंबर आएगा, इंतजार करते थे। सार सानबेसे बिदिजों हानो जे आनन्द मिश्राया जे आसामनिफ्राय थांबाय गावसिनि बिहारनि बायदिसो सोलिगोन। नोंनि जोंनि आसामनि बुंनाया बहा सोलिहैनो ना, बहा सोलिहैनो? जे बिहारावदि दे मदिनिबाबो जेन माखासे जे पलिटिकेल पावारा सोलायनो थांगासिनो दं, बेखौसो जेन बिहारनि मानसिफ्रा जेन बिहारा गावसिनि थागिबिफोरबा बेखौसो नायगोन। जे आसामनि खोथा जेन बे हिमन्त बिश्व शर्मा जे बुंहैयोमोनलाय गासिबो बेनि खोथाजों सोलिजोबगोन, बेथ' नङाना। आनन्द मिश्रानि जेन खोथा मानो बुंहैदों बियो, जेन आनन्द मिश्राखौ बियो गिनाय दं जे सानसे जेनेबा पलिटिकेल पावाराव फैयोबा जेन आसामाव फैनानै जुनमुनि राभानि जे जेसेबांनि केसफोर दङ बे केसफोरखौ लानानै जेन सानसे बोखुफैगोन, बेखौ लानानै बियो गिनाय दं। जेन बे जेब्ला जुनमुनि राभानि जे बुथारनाय जाथायनि बे केसफोरखौ सैथोखौ सानसे जेब्ला बेखेवफैयो अब्ला गासैबो जेन बेनि सायाव बिजिरनाया सोलिगोन, अब्ला सैथोआ नुजागोन। जेन बिसोर गासैबो फासिजोबगोन। बेखौ लानानै बियो हिमन्त बिश्व शर्माया जेन बेनि सायाव बिहा आनन्द मिश्रानि सायाव बिहा गिनाय दङ। बेखौनो लानानै बियो बिहाराव थांनानै दा बियो केम्पिं बानायहैनाया जों आनन्द मिश्राखौ गिनानै जे केम्पिं बानायहैदों बियो। बेखौ सानसे जेन आसामावबो जे पलिटिकेल पावारा जुदि गोमायोब्ला जेन कंग्रेसआ फैयोब्ला जेन बेखौ जे बियो हमजागोन, बेहा मोनसे बिनि माइन्थिंआव बिहा साननाय दङ।
जे जुनमुनि राभाखौ दि एफाबां अयथासारि खालामनानै जे बुथारदों बे बुथारनायनि सायाव बे आनान मिश्राखौ जि जेन थाला लगायहोनानै आन्दो खालामनानै दोन्दोंमोन बेखौ जि जेन बियो बे आसामाव थानाय समाव बियो बेखौ बेखेवनो हानाय नङा बेबायदि साननानै बियो जे बिहाराव थांनानै गावसिनि पलिटिकेल हानजाजों बे लोगो लाहैदों बे लोगो लानानै दि जेन सानसे बोफ्रुफैगोन बेखौ साननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दा बेखौ गिनानै बिनि जे हेंथा खोथा बुंहैदों नबादि माथो थांनायनि गोनांथि बिहा बिहाराव जेन बेखौदि सानसे जे पावाराव गोमायोबा बियो सानसे जेलाव थांनांगोन बेखौ साननानै दा बियो खारदिं बायनानै जे बिहाराव केम्पिं बानायहैगासिनो दङ बेनो मेन बिनि प्लान पलिसिया মানে মোৰ কিবা এটা হাঁহি উঠিছে আৰু মানে কথাখিনি শুনি পেলাই তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে বাৰু কিবা ভুল কাম বেয়া কাম কৰিছে নেকি মোৰ মতে কিন্তু তেওঁ একো ভুল কাম কৰা নাই কাৰণ আমাৰ এই চৰকাৰখনৰ কুকৰ্মৰ বিষয়ে তেওঁ অৱগত আছিলে যাৰ কাৰণে নেকি তেওঁৰ IPS পদটো এৰি পেলাই গৈ ভাবিছে যে এইবাৰ মই মানে বিজেপিক হাৰাবই লাগিব যেনে তেনে সেইবাবে তেওঁ পদটো এৰি পেলাই গৈছিলে তাৰপিছত কি হ'ল হে আপোনালোকে শুনিলে দেখিলে গম পালে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যিজন আনন্দ মিশ্ৰ নেকি এণ্ট্ৰি মাৰি পেলাই কিমানজন নকলহন জাল নোটৰ বেপাৰীক ধৰিছিলে কিন্তু ভয়তে কঁপনি উঠিছিলে আমাৰ এই প্ৰশাসনৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণ সেই অপৰাধীসকলৰ লগত যে আমাৰ এই ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰশাসনৰ মানুহবিলাকো জড়িত হৈ আছে সেই কথা ওলাই পৰিব বুলি ভাবি আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰক তলা লগাব দিছিলে মুখত তো সেয়া আপোনালোকে জানেই আপোনালোকে নিউজ পাইছিলেই গতিকে এইবাৰ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে পুনৰ যদি আমাৰ এই চৰকাৰখন সলনি হয় তেতিয়াহ'লে আসাম পুলিচে চাই জুনমণি ৰাভাক ন্যায় দিবলৈ চাগে নিশ্চয় উভতি